بسم الله الرحمن الرحيم. Kesip kılganda kanday kılavuz? Peygamber de aytkan Allahümme barik li ummati fi bukuriha. O Allah'ım menin ümmetime erte menenki uvaktısında berekengdi ber degen. Demek Allah'tan berekesi erte menen kesip kılıp. Egerde jumuşka çıkıp jumuş kıla turgan bolsok, eng jakşысы erte menen jumuş menen alekteniş gerek. Kur'an'da Allah Teala aytkan ve ja'alnal layla subata. Ve ja'alnan nawma subata. Biz tündü es ala turgan kılıp koyduk deydi. Tündü biz uqtaş üçün jarattık deydi. Es alуу üçün jarattık. Demek tün bul es ala turgan jana Allah'a ibadat kıla turgan üçün. Alemi ve ja'alnan nahara ma'asha, kündüzdü bolsa Allah Teala ma'ash jaşoonu ötközө turgan uçur kılıp koyduk deydi. Daç aytkanda egerde kesip kıla turgan bolsa eng jakşысы kündüzgü wagtda iштөө. Күндүздүн убактысынан эң берекели учуру бул ошо эрте мененки убакыт. Багымдатта күн чыгып бүткөндөн кийинки убакыт. Келип багымдатты жамаат менен окуп, андан кийин олтуруп бир аз зикир пикир Аллах Тааланы эстеп, андан кийин 2 рекет ишрак намазын күн чыккандан кийин окуп алып туруп, анан чыгып туруп эгер кесип кыла турган болсок, бул эң берекели убакыт ушул болуп эсептелет.